салом алейкум бародаро, дӯсто, ҳамватано, ҳамзабоно. хуб, рубоёти навбатӣ эҷод карда баҳри шумо пешкаш мекунам. илтимос, агар хатогиёе боша, ислоҳ кунед, бинависед дар комментария, мо ислоҳ шем. ва агар ки ягон пешниҳод дошта бошед, бинависед дар комментария. хуб, оғоз мекунем. рубоёти навбатӣ дар бораи ишқ. ошиқ ба ишқ гуфт: ту чӣ қад дилсардӣ, ҳар коре дилат хост ба ошиқ кардӣ. бо завқ чу аз дида ба дилҳо дароӣ, ошиқ чу шавад хуни ҷигар зуд бароӣ. дар кӯчаву бозору хиёбон туро ҷӯянд, бо меҳру муҳаббат туро ишқ бигӯянд. аз дил ба гулӯ зарба занон ҷон ба лаб орӣ, не раҳму риоят ва на инсоф надорӣ. хуб, як дута дигариам рубоӣ аз эҷод кардагӣ ҳастам. иноша ҳам дар давоми ҳамин навормон мехонам, як бора замзама мекунам. иноша ҳам мисли ки гуфтам, хатогиёма ислоҳ кунед. агар хатогие ки пайдо кардед, чунки ман олим нестам, мактаби миёнара ҳам ба пуррақӣ хондагӣ нестам, истеъдод ҳамин қадр дорам, менависам, пешниҳод мекунам, пешкаш мекунам. ва ай дӯсто, хоҳиш мекунам, агар хатогие ки дошта бошам, ислоҳ кунам. ва агар надошта бошам, подписатсия кунанд, дастгирӣ кунанд канала. хуб, мехонам дигарша. лаҳзае гар ин дил аз ёди ту берун мешавад, чархи ғам дар синаам беист гардун мешавад. дил ғуломи даргаҳи ишқи ту шуд, ранги дил бе ёди ту ҳар дам дигаргун мешавад. боз рубои навбати дигар. ای غنچه نشکفته باغ دلم، ای تو زیب خانه و در روشنایی منزلم. ای سرآغاز کلام محفلم، من اسیر عشقت هستم، دست و پا در زنجیرم. خب، از دیروز تا امروز همین قدر شعر ربایی ایجاد کرده بودم. خب، خیلی روز همش خواندم. با انشالله که حرکت میکنم که با بنویسم در باره عشق و عاشقی. اگر برای یگون کس جالب باشه، خواهش داشته باشه، در کامنتار بنویسه در باره چی براش شعر ایجاد کنم. مثلا اگر در باره عاشقی باشه، در باره عاشقی، در باره مادرش باشه، در باره مادر، در باره معشوقش باشه، در باره معشوقش حرکت میکنم که یگون شعر ایجاد کنم برای برادرایی که خواهش دارن. حالا انشالله که نوار به پایان رسید. تا برنامه‌های دیگر، خداحافظ.